Ova pjesma zapravo i nije ljubavna kao što svi misle. Iako u samom naslovu pjesme postoji riječ ljubav, a dio amore, zapravo ne govori o krahu jedne ljubavne priče. To je balada koja je nastala tokom jako teškog i mračnog perioda života Marine Tucaković i njenog sina Milana Radulovića Laće. Naime, Marinin sin je tada u trenutku kad je pjesma nastala vodio bitku sa narkoticima. Dok je bio na klinici na odvikavanju, napisao je refren za Adio Amore, ali nije mogao da napiše strofu. Kad se vratio kući sa liječenja, Marina mu je pomogla da je završi i pjesmu su predali poznatom reperu. Laća je prvo mislio da su oni majke napisali pjesmu o Ani Nikolić i Rasti, međutim dio koji je napisala Marina zapravo je predstavljao njeno osjećanja i stanja kroz koje je ona prolazila dok je Laća imao problema sa narkoticima. O nastanku pjesme Adio Amore sin Marine Tucaković je otvoreno pričao za medije, a nakon ovog saznanja ja mislim da vam tekst više neće zvučati isto.